Menteri ke Sorkar Karnataka Ubizi Zamir Ahmed Khan ulapun sengos ke Sorkar India nakaba ong ba ukloi ban Leit Pakistan nakaba pong da ka bom ban penyap yaladi kata ke jingkren kalami ha ka por bakarang don ke jing yakan ad ka bajur bha hapdeng ke New Delhi bat ke Islamabad hadin ke jing Thombor ka bala penyap yaki breu ha Jammu and Kashmir ha Pahalgam ha ka tayo bala Deng haba Kren haga jingalang bat kinong thok khubor haga artarik ujemmang arjar arpusan u Ahmed Khan haba penkela hapdeng kaktin Canada bat kaktin Pareng ulaong ba ulong bala khre banyak kun lara ke India kadan kamban Leit syakathma persya ya ke Pakistan bat ban ongru bakum kinong India ngi dei ki Hindustani bat kamdon gano ke jinga dei hapdeng jongi bat ke Pakistan ladang idon kam ban Leit syakathma persya yaki ulong ubala kre banyakun. Ukhan ha Sorkar Karnataka uday Myntri jong katanat housing nang ta ka Waqf bat minority affairs barulaong ba kumu Myntri lada ki pha yu un Leit sha ki lan ki bahakmat lada don kam ba un Deng ya ubom ban penyap ya diru ngam Kren kai lani Kren klan da perkhan balada ka ri ka don kam yu ai ba Myntri rang ba do Narendra Modi ba Myntri ketanat ki kampo ying jong ke Sorkar India Amit Shah kin ai hau ya ubom ban penyap yaladi bat un Leit Pakistan kani ke jingkren jong kalong hadin katokan isngi bo perlok jong na ke parti bat Myntri rang ba ke Karnataka Sitaramaya ula syaken tho na ke ri barok ke wei halor ke jingkren jong ba karshan satya ya ke thma bat ke Pakistan haba keli ya ke jingpen bet Pahara ha Jammu bat Kashmir hadin ke jing sha Thombor ha Pahalgam ha ka arpo tarik uya yong Sitaramaya ulaong kamdan kamban penlong thma persya ke Pakistan dai ban sedang ni gilat Pahara ki ba perking ngim kershan ban penlong thma bat kadai ban don ke jing sup ki breu ki dai ban sngo ba ki don ke jing shngan ha ka Sorkar pedeng hadin ula penmi ya ke jing pensyai bat ulaong ba ka thma kadai ban longbet kalat ka ba khaddu jong ka jat benreu ya kini ke jingkren Sitaramaya lapan mi de kilat pathai khubor jong ke Pakistan kabala penlong ke BJP ban Thombor ting ya une ureu shlor jong ke Congress now we are nan munche nan helta pala sati helte nanu we are Indians we are Hindustani namgu Pakistaniki ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ namgu Pakistaniki ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಸ್ ಎ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುವ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ ಬೇಕಾದರೆ ಸುಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಪನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಕೇಳಿಲಿ ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ನಾನು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಗತಿ ಇದ್ರೆ ಸುಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಡಿ Habatin, pej bahaki kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya